हे जे हार्डली 25-30 जाण जे POPचे जे बिझनेस करता हेका लागून 500 ते 550 लोकांचेर अन्याय जाता. पूण हो अन्याय जावपाक जायना म्हणून म्हाका एश्युरन्स जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, एज पर आम्ही गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या हातूंतल्यान डिसिजन घेतला त्या प्रमाणे 20% POP अलाव करपाचे हे डिसिजन्स घेतला आणि ताज्या उपरांत बाकीचे चेक अँड कंट्रोल दवरपाचो मेजर्स जो आहा हो आमच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड स्वता मॉनिटर करता. स्पीकर सर, हांवें खात्री दिता आमच्या एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या वतीन आमी अशा पद्दतीन जे POP हाडटा दोग-तीग जाण कोण गोंयान अशें म्हणटा तांचेर पुराय कंट्रोल आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाच्या वतीन दवरतले आणि हांव हावजाक एश्युअर करता की आमी POPच्यो गणेश मुर्ती हांगा हाडपाक दिवचे ना. स्पीकर सर, म्हजो आनी एक प्रश्न आसलो की भायरसून मुर्त्यो हाडपाक दिता हो खरो आसा पण तरी आसतना गोंयान ज्यो मुर्त्यो जाता तांकां आमी गव्हर्मेंटान एक पंचायतीन किंवा अर्बन बॉडीन एक परमिशन बंद कर म्हणून सांगलेलें आहा. तरी आसतना ह्यो मुर्त्यो गोंयांत तयार जाता. स्पीकर सर, हेजेरूय बंधन घालपाक जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, हांव लोकल बॉडीक इन्स्ट्रक्शन दिता की अशा पद्दतीन जर कोणाक परमिशन दिता आसत जाल्यार तांच्यांनी ते स्टॉप करचे हे हांव सांगता आणि मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम ओके आमी POP गोंयांत येवचे ना हाजेर आमी खबरदारी घेता स्पीकर सर. थँक्यू स्पीकर. प्रश्नकाळ सोंपलो. चला बसा वचून. प्रश्नकाळ सोंपलो. चला वचून बसा. आणि बुक मी शेवटून मारपाचे कृत्य करू नका. कृत्य करू नका. हांव तुमचे स्ट्रिक्ट ॲक्शन घेतलो, लक्षात धरा. स्ट्रिक्ट ॲक्शन घेतलो. तुमकां प्रश्नकाळ सोंपलो. वचून बसा. अशें तुमी असो जो पळय व्यवहार आसा न्ही जस्टीस मेळचे ना. थंय जाग्यार चला. जस्टीस जाल्यार जाग्यार बसा. चला, जस्टीस जाय मरे. जस्टीस जाल्यार जाग्यार बसा. जस्टीस जाल्यार जाग्यार वचून बसा. जाग्यार बसल्यार जस्टीस मेळटल्यो. जाग्यार चला. जाग्यार बसा. जाग्यार वचून बसा. जस्टीस जाय जाल्यार जाग्यार वचून बसा. जाग्यार वचून बसल्यार तुमकां जस्टीस मेळटल्यो. जाग्यार वचून बसा. वचून बसा जाग्यार. परत तुमकां रिक्वेस्ट केला जाग्यार वचून बसा. जाग्यार वचून बसा. आणि चार वर्ष बसले न्ही. आता आणि 5 मिनटं बसा. 5 मिनटं बसले जाय तुमकां. 5 मिनटं बसा. कितें वाचले. शून्यकाळ उल्लेख
माननीय आमदार विरेश बोरकार, निकाल उल्लेख माननीय आमदार विरेश बोरकार, माननीय एलओपी युरिया लेमाव, माननीय आमदार क्रूज सिल्वा, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. Before I begin the 0-hour motion, I would like to wish all the students appearing for 10th standard examination all the very best. Do well. बिझनेस चालू Sir, असा. I would like to draw the attention of the House to the rising apprehension, fear and confusion among the people of Mulgaon and TVV regarding the approach and exit of the under construction Asnora bypass. The design of the new approach and exit on both sides must be thoroughly planned to eliminate accident. We have already तुझं बाहेर seen काढते the पडतं. तुम्ही बसपाची तयारी ना बस. अरे म्हाका सांग बिलां येवपा जाय जाल्यार ताका प्रोसिजर आहा न्ही रे. प्रोसिजर आसा न्ही ताका. प्रोसिजर आसा. continuous करतला. बिलां येवपा जाय जाल्यार ताका प्रोसिजर आसा. हांवें आतां तुमकां सांगलें तुमी आयकून जाय तें. अरे बसा रे मागीर सगळं सांगतात. माननीय आमदार निलेश काब्राल. Because, sir, there is a growing anxiety among the students and youth regarding delay in establishing a permanent taluka library in Kuchare in South Goa. At present, a public library is functioning in the constituency. However, it is operating from a rented premises with limited space and infrastructure, which restricts the number of students and readers who can benefit from it. Over the years, demands for a proper and well-equipped library facility in this region has grown significantly, particularly among students preparing for competitive exams and higher studies. The government had earlier proposed to establish a taluka library at Kuchare, which would serve not only the people of Kuchare, but also students from neighboring areas such as Savade, Sangya, Dharmalka. However, despite the announcement of the project, it is learned that even the foundation of the proposed library building has not been laid, result in considerable disappointment among the youth of an academic community. Many students from the interior areas are often compelled to travel to cities like Margao and Panjim to access proper library facilities and study spaces, which possesses practical difficulty for those from modest backgrounds. I would therefore like to ask the government whether it will expedite the construction of the proposed library at Kuchare and provide a timeline for the commencement and completion of the project. I would also request the government to consider establishing a modern library with adequate reading halls, digital resources and study facilities so that the students of youth of the region can fully benefit from this important education infrastructure. I request the government to inform this House about the steps taken in this regard. Honorable Minister Ramesh Savarkar, who is the Minister for Art and Culture, when library is coming, he may give an answer on this issue, so that we can give the public of Kuchare an assurance. Assurance is required from the Honorable Minister that he will examine the subject matter and give the required result. How is adjourned till 1 o'clock? How is adjourned till 1 o'clock?